Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke Petroleum and Dealer Association jong ke Jala Megalia uba Kennedy Kriem mentakasngi ke arfu hendro tarik jeliu ajar pesau ulawan ban pensyai syakipat ba ahlul ke jingyadi yathiet ya ke petrol ba diesel. Habakran syakilat patai kubor Shillong Press Club uba Kennedy ulaong baka sorkar India hakini kisnam baladap kala ailat ban klek lang 10% ya ke ethanol namar ke jingklek ya ke ni ke ajing mentoy ban penkhut. Ula ajing mut syakipat ba ban pet bat sumar bha namar ki don kipor baka don ke jing syak keno baka jing tap penyang na ki petrol pump ka don handai barok kadi ke jing bom pet bha bat sumar bha jong ki trai ya ki kali ke balapan long ban rung uba Kennedy ula ong baka don ru ke jing ja baki tangki ban tap penyang ka dai lai po liter handai la tap penyang ka rung hadu lai pu ar bat hang ni ru ka don ke jing syak keno bakam biang handai ula ong bakam dei kumta ke jing thau ka biang handai dei ka tangki namar kala ban kham he khandiak Ula kentu ikipat ba bawan tap penyang na ki petrol pump bagi di ban pet ya ke mesin tap penyang kenang bagi nyu i balada ka don zero sa tap balada kam don zero di ban pha sange ban tap namar badon ki brieu habaki wan tap penyang ki aye ushabi syaki ba pen tap penyang bat yala de ki let syaki nu ki jing don kam kumta kani kamlong ka babha long uba Kennedy ula ong bangimpen kesan yano henry ula ong badon kam badon ke jing trelang ban sumar ki baik ki kali Bat kamtam hakani ka por slap kenapa kan nomrung hapo ka tangki Petroleum Dealers Association of Meghalaya mengaku Presiden di Pak Engellindo James Secretary Sanjat Sureka John Secretary Tonsara Lindon Bar Vice President Bari Basa Wayne Spokesperson juga Association Secretary yang kembali pergi khot juga press di bawah Blackboard dengan pergi ke press conference. Kajing khot jungi ke press conference nak kalian jungi dealers. Kabangi kuat pensyai sekitar bang. Hakabai day berka petrol, diesel. Hakabai day berka yadi ethian. Pakipat ba ni juyo pun ki komplain. Buat buat sih kedai kajing suatu baklah. Te itu likely ki mat kabangi kuat banyak keren. Kamat kepentingan dari sebuah kenika ethanol blended petrol. Hausnem haubnais Februari arajar arkuar ke Sarkar Jogeri India lengba ke Ministry of Petroleum and Natural Gas. Kalau introduce kenika ethanol blended petrol. Kalau at 10% ke ethanol hak petrol. Bat kila dia ya kini hadu umta. Kini ke ethanol. Kini ke ethanol. Kini ke wika ngilapun ke biodiesel, ke biofuel, chemical, ke bio na ki jingthong, na uprai, na rio hadang, na upai, bat na ke wika. Bat ki balai ki pendon kami ya kini ke ethanol. Ke jingthong kami ya kini ethanol ke don pun ki jingmentoy, ke don ro ke jingdo jingmentoy. Ke jingmentoy tapi ak ya kini ke lomba ke kini ke ethanol. Tapi artikel hak petrol ni hak diesel ke carbon dioxide ke tedam ke bumi ke duna nanta ke duna ke tedam ke penghut ya kali ya bat kani ke ethanol ke kamsong tat kemut ke petrol mental ada kadai ke bedor ke lak penduna nadu san hadu sipai kani hendai ke jingdu jing mentoy pat kalong bakani ke ethanol ke tin pereng ki ong it absorb moisture Kamut ka kering ya ka jenah kamut kamut ka Tiladakan ni ke ethanol kawan in contact bat ka karak buon ka kela Tikini kila mi buon bahaki jingjia nakapor sakapor bagi customer dan ki driver ki ong ba ngithe phanyang nakata ka petrol pump don ngithe nakata ka petrol pump don Kalau kuni dengan pensyai baik bikin dia. Kastit Meghalaya jungi, kumbang itip kedai-kedai wajur selama. Ti bat nomor kejing kapnya, bat kejing buon ki kali. Buon ngimdon jaga parking ke babian. Ngiyang haki open space, bomdon jing da, bomdon jing tap, bomdon jing kat. Ngiyang haki road surok, ngiyang apela, bomdon jing tap. Kamtam ki arsaka, scooter bat ki motorbike. Bada bagi yang berbuat ki pentiak kenriak. Kilek ki kam kiduk kiwan hadian prosesi uthar slap prosesi uthar slap. Dada kendiat ka kayo bandrung ha ka tan
petrol tank jong ka tu ka bike ani ka skuter jong kali rapi the petrol kendiat kalang ka tu tinggi na ka por sa ka por ngini ban kuat wat mangi ki choi petrol pump ru hapo ki underground tank ka jungi mentale nadu bala introduce ki ethanol 10% nadu arjar kuat man ka sngi ngile ka water dip ni khot kidon ki jing tho ka kum jing stop sayan sebentar bangila ban tip kat no ka water content ka don ha ka underground tank balai ba kamlong syo ngitan no nomor ba ha ka underground tank lada ka de ka tank capacity ka ba 4000 liter utu pipe suction pipe u batanya ko umpnian sa jrong banlek sa ki pom ban the sikali tum kho bat ka tank u jangai la kumno ko ba siput tila da ka don kindat e ko ma poro utu pipe unum la bantanya ko bat ka bangi tho man ka singi ngisai no ya ka to ko kata baru khot kilong tahi khamtam hamne hari jungi kategori ke bajur slat kata kategori takeaway ka device ka bangila ban ai ka long ya kitali khamtam e ya karong kamut kawan ra ka jing susi bat kan ra ka dan kan rong skin jin bat ka kali ka thun kalau jujia bon sin bat bon sin kalau jujia bakiwan ki ong bangi the yang nakata ka petrol ka don but immediately ki try petrol pump ki tho ya ka underground tank bat am doni te tentang ngimpen kesan dan ngimpen ram ya ladi ladi ngimpen kesan ngimpen ram ya kinongnya kali ki driver hendrai kini ka message ka bangi ai to nya pikir lah na kalian jom hidup khamtam ha kini ka por bajur slam bat menta kat kum ga karai ka ba government of India kala shim kila sedang banle blending hado 4% ki ethanol ban khle bat ke petrol di bat kat kum ke jingrai jo ke sarkar India kalau bakat hadu usnem arjar adusan borok kawai dari India can introduce no 4% ke ethanol kan thamduna ya ka dor nama ka India ka penlut kembasan pasang kuai $1 million ban thiet phniang na barri naman gim dap tang ni tidak ba introduce ke ethanol kan kham minimize ya kini ka cost ban thiet bak kan kham penduna ya ka dor jong petrol kata kadai kawai ka bai dei bat ethanol ni kwa ban pentip bat akini ke juk pemerintah ni ke juk start pemerintah pila ban yai nang bagi website pipet nang to ethanol kadai ke bat nang ta bangin tip kena mangandum sa e ke jing ya kena away we pat nginum ong bangi biang lut ngi ya bakla hendrai ngi dei ru ban su tho ni ban long very extra cautious ha ka bai dei bat kene ke bentah kene ke bai dei bat a ke bentah ke pa kene ke sithi ke ba tho ada u Deputy Director jong Legal Metrology jong Government of India hakan real trick ubnai March arjar akulai hak by day but the fuel capacity jong ka tanki jong kanu ka kali hapo region hari India jini minta bangi thri kali hapo ka book service book latho dak kali ka Maruti na kali kanu latho tank capacity like 4 liter Tinggal ubatit ngasim baik bakatu ke tank capacity ke delai liter. Habangat he petrol napok ka lene diesel napok ki petrol pump ngisim makurung lai 4 liter. Ni kena apa kambiang ngajing tho. Boleh kali rung du lai 4 liter. Kani hang ni kelak pensyai bat ngi sa syaki press kena pipin ai syaki bai kani. Hang ni kelak pensyai. Ba ya ka kali basna kanu ka vehicles manufacturing company kim ju ai exact ya ka tank capacity dara ki tho lai pho to te bahan ni tho kumno ba association has informed that the automobile manufacturer make fuel tank with 15 to 20 spare capacity for various security reasons. Kaya kata ke security reason. Number 1. Hari jungi ke dekari ke bakriya. Security ki basyet. Habasyet than ke expand. Lada mentah ka don lai 4 liter ka tanki, lai pitap lai 4 liter. Pipinyang ya ka to kalak ban thai kata. Namar ka expand. Khamtam security ki basyet. Seri dekhar. Mentah langi Delhi ni bna ada ke 2 degree tu. Tengah kata berbor ki kali bersna kali kibo 15 to 20% extra capacity hatu kata. Lagi tho lai phau kala banyam lai pusan lai pun riu kata kadai gawe. Ka baar ka petrol kadai ka highly flammable products. Ka jenhau jengka kala ban kemding ru.
Dara kani ke Thai dara kani pi thap than ka kenjak ke Thai ban kalak ban pulu kalak ban kemding. Ketaro ka kadingoi. But nanta sakoi ka lomba ngajui ki kali ha baki the unknya ngapo ki petrupom. Kamtam ki kali ret. Lathe ladap kimpat hun tang kata. Kenyo ye tu kali hadu bak nata hismam. Katu ka bu jengma hadu kata-kata. Tiana kata-kata kani ke jumpa ke bangi yo na Government of India lengba uni legal metrology deputy director jong Government of India but utho saki controller of legal jong borok ki state but ki union territories jong kari India jogi bamaki kinte bagi pat ba kini bente bomdai ban om nomor bakade lai polita kamut kadi benrum bai lai polita hangni la tho 15 to 20% bala confirm kani na baro kinong snakali tekani kadi goi ka message ka ba ni kwa ban wara ban ai saki Basakawai ke bentak ke balai ke bangku kuat banyak keren. Kini ke balami yang kuat khabar selong time sementara kesini. Hangni ke ongkom no. Premium petrol and snooty walkers, dead city motorists. Hangni utho uang ba kidon ki petrol pump. Haba kilek ban the ungknya. Haba nyong ai petrol. Kita ada extra premium. Haba nyong ai diesel. Kita ada premium diesel. Pi ke Government of India, lengba ke Ministry of Petroleum and Natural Gas, lengba ki oil marketing company, idon board. Kita introduce ki diesel, normal petrol but premium petrol, normal diesel but premium diesel. Petrol ni khot ye ka XP95, premium petrol. Nanti ki Indian Oil ki introduce ke extra green diesel. Kaya ini cuma mentoy bak company ka kam, dah ka bapenon kam ya kini ki premium fuel. Kamu ka bening kong ka mileage ka kam iPod, ka baar ke engine juga kalau smooth, ka balai ka pick up juga kali ka kam climb kendian, bat ka besar kalau ba ke engine ka smoke emission ka tuna. Tikini pun ki kali ki bathe, dan ki kali hero ki buan ban pan khanang daki premium fuel. Tiada ki jingkut no angni ko ong ba habang ilek the upnian petrol normal petrol and normal diesel kinong the upnian ki a yangi da ka premium petrol premium diesel ha ka dor ka bahe kador kai pher lai ka sau ka hadu sam ka kai pher henry nga sukwa ban ong khandia pat hi sa ki consumer leni ki pat ba ki ba the upnian subol da nga ngalek thit patul wa da patul da ka sokti po ngam sim thra ngam sim phi Habang apan juti wah dak selipar watang pet yang mutret dia. Tiba pilih ban the petrol dapat ken datip ken baka ke produk ba pikwa ba pi kata ke dei ban a. Ngum keno ino hangni. Hendengi wan ra kane ke jinsai. Ni wan ra kane ke jinsai. Baha petrol pom la don lupa. Ngidan buon ki produk sentu. Pemolak do matang ngidan saw products. Uno kali bawan mentah the da kata. Bat katung ka jing advance jong kesayan and technology mentah. Kikeli babon ki mentah kimi. Ipon ba mentah ka asang introduce ki electric car bancha ya kini ke electric car ya ki ba ka government kan suffix ya ka riat lanu gumlung ikut kam ya ketu kan soal hadiah ni ketu tinang ta kada kam dei ban ngin kenno nana nuk sai ki go wei para chunga ha go wei gisngi kopli nya wong baba nga the diesel na ka pom ku ta kali kali ong ba don kadon Piki kali mentah ka jing start ke science kalong ba wat ka kali keren brio. Da phim khang bha ya ka jing khang ka keren. Da phira ya ger ya handbrake da phia ka kali ka keren. Ti kata ka kali jugu ka keren ba chain no ya ka fuel filter. Namar ka don ha ka ta. Don po fuel filter. Ulai chakar khana ndon ye ya. Bad hadi nu ras company dai tak nawar short fuse. Kakren ba don po fuel filter. Tikini gi bro khan tenteng ngim dai bon sngap ya tu kali ka kren. Ngidai bon sutho mangi ki try. Te to itai ri jing pensha kan dia. Tikini ke cingkam hangne ba kide de ki premium products lene premium fuel ha ka jaga jo normal ka bangi ni pan. Tengah ngaong ngapensha ya pi ngakentu ya pi. So wa ba pile ya po petrol pump. Datip ka ka products ba pi kwa. Datip products ba pi kwa. Kajuti abun sim. Batengten ki driver ki on kesan. Ngintip san yu san spa ne san liter. Kalau jadi abu tek san spa wong em ni pan san liter. Kerja abu tek san liter wong em ngapan san spa. Ngidi banyak clear bhai gani.
Berkawai ke cucia tentang ba hakikali mentang ngintip kanu kali petrol kanu kali diesel. Utu obat hai umpniang bon kita kibri ki beduk kibri ki bomnang bomstan ki the umpniang ijing yo ibaret. Teki ngintip kanu kali ju phi kaya da petrol ne kaya da diesel. Nata kata ngidi mengi ki try kali ki banyak kali habangile ngidi bentip hangno ke diesel da kata kali. Kalau cucia pun sen ba ya kali petrol the da diesel ya kali diesel the da petrol. But huge loss ya ki try pom nomor kitu ki try kali kinumsha yang balik ki the da kan ni. Kejung bakal aja nong tu. Kalau aku nong teh umpnya bakal henry ingin siam kejung klik baru mengi kita terakhir ngi bakal. Namar nyimlong aware kita. Nama kalau along ke sistem kita kalau along suk hado kata-kata bahawa bangiyang ikali pom ngim juhiar su nakali ngi play tangki uthe nanta ngi pay ke minta kan nong ngisi kelas ni ngisi online dan ni dekat Google Pay whatever ngi swipe ngi le unta. Kenapa kata tentang ngintip su ke produk ni kuat bat nang lu ke mesin ke tik jing ka pa na kalim sunga subha ya ki public baro ya ki try kali ki driver kali ba subha bangi di belong extra careful ne be cautious kindiat ha ka bidi ba kani te da ka bang ong ta amdai bangi kan noi tu ka blok nomor balik ki kili ki le ban room support tu pom pi mar banyang ban the nya ti kim line nomor babun kali te ka ju kali balik ong ba da the ne ka ban ka baha da the ne ka mai le ka khambon Ti kita ki basyam kumta telese kita pamaham ki kata. Te hri yakani nganum ongi ai manga. Ba dathe nang tu ka khambon lani ka khamya pon ka kilometer nan thene ka khamba kompnian. Habang ilod I kompnian ngilod pe naka nacho jo ka sos. Ngilod nang jo ka sos. Na po TOP ni kha ka terminal point loading point ngilod nang tu. Bakani ka wan po refinery. Te phila tumau akhirnya senang belajar keladon kejing kera jogi polis kamtam sikit handri boy baka jingi di tu kejing klek tu yu kompnya kiken mau itu boy teka tu kadon tu polis kila kem kila re kila sisu ye kitan ke ba kila sisu ye produk ba kila leru kejing tho kejing tesan neng tai ya kata ngandung komen ki polis kita bamba bat kani ke kes katanya syukur tangan dum batai kita tidak si kum kata lo si kala abandon ngandung ong hawat ngandung ong ya si kum kata kala abandon tehri kita kiban kiba the yang kiba nya kali kita khamba maki ya si ka dol kum kataru kata kala bende kita piok TV ba video ko pon to ka tu ya kalau tu kelar ko le se kala control ni to je cerita ke se kami ka lai buan kum kata kam don pechne ya ka machine ni khat ka DU ten friend dispensing unit ki machine ki bangta ki balong nong kumno ki bangim lah ban kita wat ban play yang jingkhang ni dom kam ya OTP one time password ti ka machine benta ko mo podon kam ta ni pun kam sa ka mitko machine gilbargo ka machine dokiem machine ki ba khamia benta ke gilbargo pat dokiem amar yes gilbargo pat dokiem te for example la kawai ka petrol pump Indian oil Ketua officer tu Indian oil kipek tanya kasir untuk apa? Kipek tanya kasir. Hendaknya ketua mesin, one engineer John ketua company. Kabashna ya ketua company. Lalu di Gilbargo, one engineer John Gilbargo. Baru ni engineer John Gilbargo mentah ubah pek ya kesulong na Meghalaya. Berapa kau ke Meghalaya ubah? Habarok kipom, kibadan ya ketua mesin. Badai tamu bala ban operate ketua mesin. Wat play jingkhang ni kam daki OTP, ni melak play rumah. Tapi play rumah kalau send message ke company bak ketua mesin kalau himla bandi punya kata kali gue di suam bandi punya ngiju calibrate tin pareng mo calibrate kamu ngiju penpian ya ngiju tho dia kan ngiju tho kiwan apa legal metrology dan ngiju kat weight and measures kiwan ki officer tu legal metrology kiwan ra ikhtiar kita kejunki kiwan ra jarkin juki ki tho na dok sedang dei belabian kisil no ya tu weight stamp tak stamp ngejunki undang lang engineer jong tu ka company jong tu machine Hadir lo mungkin kita stam nak sil ni melak break itu sil mau urukan no. Dia kamu benek top dia kata don kam arki don kam arki beri benwan. Unwan lang engineer juga mesin, unwan lang legal metrology. Tahu kita ni nak ban manipulate dia kata. Ti kum kata ban ban tek kata kami kata ngamok je ya. Dia kata nomor ni kila calibration ban nanta kiwan ki engineer nak company ban setting ban khang ye to machine ban ni khang ye to amre dik sabi daki password electronic device
belong extra cautious kendiat nak lagi pai ini belong nak kumno dan jip ka batikna ban sukuno akum ta ka eba yo na sei ka don rong ong ye ka ngamtip Henry ni kran ye ka bagi ngitip ye ka ba ni gi ju practice tu lamba la sili ka machine la khang ye ka bat ide tu bat man ga por na po ke oil company ki juan surprise visit nagaliang legal metrology ki wan surprise visit ki wan ra ujung tho jung ki kim sim na pom jungi ki wan ra ujung tho jung ki kilai po machine ba ki tho kalau gumno terja pa kampiang kisis bat punishment ko sirkhai gi try pom kejar kum kata kile te ye kata let's say laki officer ki badai ye kata kum na kisil officer ki oil company ri khila banyo jing sai ka ba company ai kita telesi kena ni wrong perception na kibri ni kala bendon sisa kum kata ro ye kata ngandung comment sendiri taba kum kata sisa kum ju khapda kiri advice kama nagalian jungi ki try pom ni ai se ki pai ba haba phile pathe upnia ngapo petrol pom barabor yen kakali jung phi driver guri benyang kakali jung phi persha bat katu ke machine ka pithe khanang ba phin I yo meter reading hto yo meter reading rapi amta ngan the 10 liter petrol utu unang the ula ban simi utu hospai ban the lene unjon so hang tu sipo tenang ta ka bol ba ura pen reading to gade kanno sisem phlara ya utu hospai ya utu pipe na to machine la sei siba ka reading ti gade 10 gara kam 10 wat the wat sha wat the wada kam yang complain bat kini ku siru ra bakla ti pek ra kalong 0 nang ta sa the ten dai teng ko bong ong phi menta kam tam slap lagi khang ka yet ni play ta jing khang ngim jupe ru te teng ka e ba teng ka ri ka jing advice ka bal ni ka jing penchai ka bangi aisha ibat ba ba so ba ban pek ya reading ha ka to ka machine ka bala tho lagno ka di bun 10 ba pino certified ya kai ko PPT sispa pinyo sispa PPT saja pinyo saja phim dai ban yo 99.99 ka di bun long bet 100% ka di ka advice yo nong the ong nya ki ong the si polita yeldi ki lek no si toilet yes lani ki lek si ATM lani kimpe dawan sibet punom ta ti kam no teng na ta ka mi ban kendiat kan di ban don ka jing so tho kendiat lani ka jing ki kle na la de ro ide ban jing ki kle kile si apun sen ma ba barbari ki petropom ni sa kena lah bijak ni sa kena popol ba ke ki te to nilai ngoi pi mene ngum pun san ngum pun ram ni no hendai ni dun kam ke jing trila ni dun kam ke jing trila wat kham tam sa si sen piang ha ni ka post lap menta so ba long careful khindia bokeng kali jika poslap kham tam 2 wheelers ki disem par 2 wheelers tangan gini kadang dia kui terpom ni sulogi idang kun yang uang bakadon tam ta te that ni jabo nama kali tak alai ta tu tro to milit to clear to berhak yang ai hoi ke lagi ni take care ke inung ko no ino em to balong ngi ni si si ya kit khala ini sim na ke jikit khle mungkin khala ya ni kham tam ni poslap ta ta kali hoi automation ni khan kini kali computerized system ke bangi leader po ki pomoro katno company ang gadon ang tu po watang katno ka seal ka bangi dia ka data college support oil company house sale officer kalek but oil company kalek no kada botong ba nginyek tu kini kam don wat botong ka bangi ko bangi pimine habang ipun khu ji ke underground tank habang itan ko kamal lagi tan ka no ni sei no ko mutan turu khinda iko petrol diesel kan mi ben kan mix bat kan mi barang itan ko si spa liter ko kom ba si paul ne khat alita ko petrol kan le te ka to ko underground tank chingi kala duna khat alita bat kan sen data support company ba kani ka ja khat alita petrol ka ja nama data kan don ke record kan don dia ka to robor mangi haban pedit so company ba pen ni pun kho ye ka tang bat kumba khat alita ka ja no ka don be smart tu ka ja no tu dia ka tang haban le tino ka ta ko long so sophisticated te ha ka juk menta ban ya le thok kalau hadu kata-kata kelayu bah, tega kae bah banyak yum dah. Ban istana ni bagalong kumtaro. Kenapa kadung don gejing thai sini kam don gejing thok ne tai. Ban menta. Wat menta wat iki kali ke bagi kita penyang ro. Kini ke oi tangker. Min shua ha bangi lot ke oi tangker ni ka lot na jrong. Ki the na jrong ko penyang kawan jrong. Menta kila introduce ke bottom loading. Ki load su na jrong ki load na po. Kemud loading ni ke oi tangker kawan by pressure na po. But kaya cintam jong ki company le engineer ki design ni kini ki ang dak balut na po ka jintu kalong ki ko dega third proof phimla ba thok na to ma ka ni po ti wat men ta ni ila interview se ka ta
Tikini ke berkhidmat man kasih ke nami teknologi itu cuma kita ya. Tini di bentai bani kuat men share dia buat kipai ba. Kamtam ni ko khobor mami benar ngap pensai kipai ba ba sumha ba. Kum ba phithiet yang ta kama di bani.